Ang buhanggu danguri kemata mbak yetinda bata patua mangarangiangu rukuna na pamaringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV dang na pulung na padihanda la rehiana welingu la buku wasiatu na pingina miri maainga pamalangu tailu kambulu walu na pamanginjirunda jadu yaka la mata do kambulu dambu lupa la mata do kambulu tailu na mawana ambu puli dunga miri alangu ambu marau dunga lumai parianganga lapa malundungu wana ang umbuhang gula tamu na miri yung karitu na marihimbotu na tau na mawili runga rukuna na hidungku yana paratungu ya wadanga ya kandia hukungu lai miri takan dia ningu mawundanga nanjalangu tunanu na ihiyeti na haatu tau la dalu bana pangadanya na hiduna takan dia mbuhalana na tau na mamai patada luka na manggauluka lapa kapanduka taka hawiangu dapawawaka ruku na paringgi tunggu lapa hanganya na hidumayila dan napandeningo ang umbuhang gula tamu na miriyo karitu i maramban daw tu ninya lapangadangu lahiduna dan ninya ngara ehinguna hiduna takkan na wunda ya irambotu ya na hiduna angu na mayila na palina imaramban daw tu ngira tau pamatangu ya welingula angu dedina hamangui dakalembina ruku na hiduna lamayila takaningu biya patau mahayidi angu na mamonungu papametia ruku na hiduna na pangadangu na imaramban daw tu dirambotu ya na padanya na hidu yeti na makapidihu ya na yeti na rukuna na pawunda na tau lainyuna ang umbuhang gula tamu na imiriyo karitu imaramban daw tu na kamahinya na panamungu na imiri na monunya imiri na ay panamong na liya na lurina imaramban daw tu na monunya imiri takada angu dedina angu da kalembina da marawnya tunanumbu nyuta ya katalinya na mayila langira hidunda ngira biaya na tumbu lalurinda ambu maruam badunya imiri bandana pahala ata anggolunda kalembinda kai na maraunda takai miri jana puli anda imiri daingu namun anda nyera ningu bia angunda mamayila matawa da ngia ngaba na ay panamung na imiri nduma danyuda ambu taputi donya puluna huputu nanu napadiha dalarihi na yena ambu maruam badula pa like subscribe dangu matawa bata pangalanya napadihanda larehi na yena la ang umbuhanda bunda badaka na tau nampawai laimir dangu na marinjungu lapa tandanya imirio karitu kanado nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri dangu ang umbuhanda la YKB matawa kana papurunda way mangulu way maringu welingu lay miri yehu karitu
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.